Okay, so Yasaba, any Makajas any MTT department for better treating Komo on Yakwanson some Easter area and it's a won't so Edibre Ashenka for any passenger for and a fee insurance or how do you call conventions in Nasi for yes, see a council a Jojo. As never didn't come any post for it didn't come on me more quenya na what to me afre a futu actually a Ghana this year. Baby, I'll be a driver for any of unions, a passenger for any answer and Nam Kwanunano, into 2 years for the team there 0302 211 up to 4. Or I said good morning. Upon to say. I'm on to say. Never done boko. Your mind, I know pastor say Easter. And you might want to do the chassis. Hey, Andrew Sune. Na chidi fuji na kwa ya system aso momentanko si ana mashasi na vile mode brother ma chise fa ana so dabi very atene vaso very akoye istadie ba mekia na vo fita ya kwa chiaka one ne chama chamazito ewa mansi central na sio no nyame adoma gugu pa na omahin media mesrew some the doors ho na say the ECG for the years if you mamu half for no you see at the ni ya yin enra anopa omusoye omuse dum no na jo late night mpo omusoye me ya hunu he there's a week ni the na mu for even 10 hours for 1 week I mean you huna de kra ekoso we se hwi ha okay yes obeka ho ase na se hwi kwanso to say oh nyamna dum see the dean as a robbery I ban and saying na man by a faster than near you modie a quite be a contractors na jagu on so na man ne kwa haje is you to pay the any obas if you know wasa ha I see balances no na is here the airborne pie I see abai be ke mu no ma be hwa mai Big Ben apom ti saying hello Big Ben apom ti saying hello, Big Ben. Yes, sir. Today I'm for down on Magusu. Because said you're na. Good. You too. Eddie can also I want to say me feel that them ho e coffee moon Garden City Radio e chire hop I want to say biti me tuma. So 250279000 tena to be pure. Now finding only say kofro say and kofro say omo ho unity omo board juma pa nti omo mechia omo paadi mo ne ko say na kakra me kan say e kwan so asem no wo hwe efenso road honum na ho be bia tiatum e kwan mo no ya ye kotachiman be bia tiatum masa asem me kan achepa up to now nti me nyɛ saa de nti so obi nim kwan no so na wo the top speed e be fast one hwe awuduru ho a de obesi ahwiri wo no ene be bia de wo be kwa akɔhwe no one way I wouldn't be any pebble. The best rampaging for Moshe, Sarquine, say, or most modern say, on bit me, I yes, Arquine, I might be a conquine. Am I honorable corners in team? That's also not empty, Mitchell. That's what I said. We see a 9 and common Sunafi, Brebema, what many Aquanias and Yabidinko, Chief Inspector Simon Tenku, Atlas, MTTD, Piero, Anna, and Sakanoing. Chief, Aqua, no more there. Nyame Adom bibia boko. Who said you may call kama? Nyame Adom ye kremu kakra. Bibia kama. Bibia koso. Ya kwanso ye jo de. Ya kwanso de mintimi kan say ye jo. Say ye hwa afie atwa mu a ewom say ba fom kakra de be. Ye hu say nipa ba kokora hwe ne nkwa ya ade a ha adwen. I was say ye nyina ye ya hwe ye ma owu na ekoso ya kwanso na be ba fom. Minim se mo ntwe madda bi mansa na ma yencheche na sa adesua na ebom de be yi ene ehu ne se ye se ye ho so biem e se mo ade abiri bi ada no mo de ncheche na ahwe ni kokobo ema Ghana fo adehye ene ye wura da sonku bi ema nipakuo bi miche Kristofo nigye nsempi ebinim ko abusuafo ebinim be ye nyoma bi ebinim be je omani ebinim be fa bisi ya ni nyina na ye de hyen ebedi mutintiman me busa se ene anope die na titiri bitima ka titiri driver for ana ya passenger for
yo ni edi kama men sanchia omo a won hwe nyina ye no krese mbroni free bi festive occasion Easter ebe edurumre a akwantuo ma ne ho so saa mre no so na driver fo binum hu se akoye cocoa season nti me kwa saa ba be fa bi akọ eno na ebi edi speed ni beba ene na ebi edi ne friend fatigue driver na wa bre enso still na wokọ ni nsunso aso ni nyina enim car nkwanhia ebi wu na ebi pra eni na police police administration edurumre ya ewomu se egba kwan so jojo akoye te se asempa ka no asofo ka asempa ne de bia mamum eduru kwasi ade omo sa hyemu kena saa na akoye nti akoye festive occasion enim se mrese na ya nia ye mpese ye tatie no ye tasi no ye ma ye homene so nti sesi a make say ewom se dodo na ni wokwo so be eba police nkurabatem a regional commanders nyina GP a hye won kena so omfa nioma ntoto kwan so yie se ne be ya kwan so be jojo na de bia ya ye ka se a driver for ne principal characters and if is omo ne kura hyen no emra ne bibia ya hyehye no se driver ni no de no wani so a eno no nsunsuanso no eso sen ni nyina if is ono ne kura nipa nkwa emre pini yeta ka se driver ni na dwuma na kwa te se be doctor owo theater ne mfom so no kitue bitimi ma asem a chese yempese what kind of fasem de nya driver for so kakana ya se yakọ passenger for so any other areas me ye passenger na meti bus mu me wo ho kwan se bitimi twi driver na adwen sisi nda bi mirika tenten a okoi emwa ana meti se bia otai no esa ana me hu se driver watweta ana wanom nsa kakra nti maminsi ana me report over post me wo ho kwan se metu sa na mo no wo ho kwan pa ne waka kra si asem so se yehwe road safety sector na national road safety edikan wo nchechire mu a bibia ye dia ba nansen a ye friend passenger empowerment no ne awo kan nyina wom passenger ye hu se wo ne driver na transport union no contract bi na mwanya a ye wo se ode wo kọ bebi a wo kọ a watua ho ka nti uso uwo yobi bebroni se wo ye key stakeholder ne ekoso a enye na esa woka na ya posifo npo de ye kase ye ntimi cover areas ni nyina tuturu cars mu a ekọ ye mfa nse police ni a check wo ha na car na etu kọ no so na ekoso ho no ne ye kase passengers ne nye front line enforcers meyen eno ye nkase se driver ni ye bibia a chene bona na ye ni gidigidi se ne awka ye no udru police checkpoint bia obe report ne suban no ama posifo no aye wo gidie se ombedi hu djuma na passenger fo adodo ni nyina ye srese se driver ni ya ade a o communicant tentem ye kase ye bia o drive kra ni phone tua na so munya kukudro nkan kire no mun kan chen se driver ni awu ye tiamra na emom no so wantia mudu checkpoint na police point bia monfa ni subane na edi na posifo bedi eya be yeti said ye ene o ti hye mu na se okoyi se driver America ni intended obo hu no bi tueti ye pentamo untimi asifo me enko na afi bus na emu no mo pe se asunka so ye ba na afi aginsem FMBC driver tiaso FMBC driver tobo ase ni enko ba bia ekoba ni sa na ende ene ni problem aye nyina ye hu na emu ye gidi se nchechire a ekoso obi abehu se driver ni no monkwa hye ne nsa nti ne ye no ewo se efamra kwan so the passengers o mutie nyina mumia mano ma driver ni no enye ne ope na emum tem ye kan de siso se enye se obeso yakọ ne mene ana gidigidi obekan wo broni be se civil manner ede asumdwe beba fi se driver ni nsa question mu no o se hia asumdwe a o hia what be akaka no yenhwe wensu edu sabre ya car ne fa 10 ebe fa 15 car ne fa 20 ebe fa 35 moto no nipa ba ko minu ebe fa bebe miensa ne display ahodo a nipa no ebe sa ye edu sabre kro ya so a ana enuanam so mu firi amano ne aba no omo so car hye so de bia nhye da mfa mo no omo di dwuma okwanso nko so nti epesi ehun se maboaboa mo se sa ne ma we nyina ebe koso na mo ekra se mo be brand no ase ana mo si anokwa emwa de ya boa ye ho pa se
utie inframamu nra radio sunu TV so bon say police public affairs directorate crowd bibi tudwa na mmemme de titru ne transport area no so ohwe yen area ye police motor traffic and transport department na edru mrewe ane ye tu ye hugu abonten mo obroni so ye intensify enforcement no nti ni wabobo so nyina ye nim say mre na medical kadada say driver fo binum hu say kokko season nti afi no obetum contentem obey overloading wrong overtaking ebisu abuse trade plate ni other things nti nkrofo mpo free nkran ekwa akọboa ye nuanom omwo eastern region nkoko titru na chese akwanso no ebe jojo riders ko won crack investigators fi he ko won omwo crack central mtto so mawe akodam nipa be 50 esa akoka won eastern region na chese kwantin pon a ye nyina enim se be busy no ya hwese obi abedi mra so pepepe. Chief Inspector Simon Tenku ewo hanum say MTTD PRO and na twetwe nkomo yakwan so ye festive occasion abetu ye nyame adom said ye be yakwan no so be ye jojo ebia wo so no woni ehu bibi waso ati bibi ana onim bibi ana wo susue bia fa be kan nkomo ehu on 0302 211701 up to 4 but Chief Mami Musa yenko unions ahodo no so ebi wo ana ha no kra free driver no bra wo free station wa ba ene obo nse driver bako elodu na bako afa chire ono bako ene hu yaba yako buka kra gu ni so otu ka ni PAC abonti wana de ko buka kra gu ni mu no abefa na ono de eko moni unions no so wa yonko fa na sana be koso no Lookman wo eye Asante Mantem Kumasi nso to ye de Lookman ma che Asem Kesee akura nsu atopa. Okay, good. Yedi nkomo official panso dia na edo akoma so anope yakwa so nsem medase pa na mamenchia ye chief inspector ya onene west bi ho kasa kama pa nyankopon nhira no na wonye ne kese ntesi ruti kasa kama na sa no sa so pepe na yere so tie ufi inspector de nim tipa nyankopon nhira de bi o man hene wonim ubusa inspector question bi say passengers for the your friends driver for ebi ono ma ebi a wafro car no ye bi a mu tu kwan mu kokwa tente bi no na se bi a wo driver no communicate tente no na se u passenger ba ko pe e ka se driver me pa cho to bo kakra u ben se passengers na kare nyina no o mo to wa o ma no bebegu so sa wo kra bo no ye baifo ebi sa ne ma na e ko so na bio woni ebi a walodu driver cars ye lodu from first Kumasi ekobia kwatenten tere medika kai no ebi hono walodu ya woko udi se niam a wafa no soro no car na kwanya car na tia ya omo ko no omo de ebia and yi light post tere be ya car na be pass ye apoisi fu ahu wo ya obi a wa teke no wanti no ne wagya de se wonko that ne mane na eko esisi akwanti ahodo nyina so de ba de and the chief inspector be ye dia fa sade no na sade no so no e kreti problem pa de magana for pa ya nya senketua. Okay, yeah, that's a pa what draw attention to a very serious issue. Overload, I don't know, more technical term on the no. If you ordinary I say abroad so maybe a momo shishe no if you do that limit in the but you remember driver for no unions so here yi overloading as more their banners so but yanko lubo na honorable prince marching apom to say Ama nyame adom no ho ye na ho so nyame adom boko acha openye kese na ma wate usu nyakopon hia na pa amen oma na nyini che amen tabe enipa adwuma papa ene wafa to no so enipa ho enkwa ene wafa to no so nyame hia na pa umse ubusa de na we interview no ubusa ne se koba se dobe ni anomsa abro na otwika na wo passengers ukohu bia udu kwaso na police for gina kwa ho na ko bo police for manie se ebi abranti a oni bei wanom sa ta otwie se be peda sa se wo si tumrika no wo ho kwan se police for edine etwina so na se omodika ni so man ni so tina na o man ade ba ko mahu no me fo ka fili Kumasi e de beli bo ase na ka no do be ni no onom sa ho ba no otwe asera se wonu asera yeah alo o man minimpa
fine na o za asla no se be yem fi adwene nkoso aya se o chikaka at the spot one etimi bro na de ni eba ye ba na no wafa konkuru no ahwie abra the same time na wo drive o no wo de ne sa abo asla ni so no da hwe ne hinim no wa twen na o twen ye no za asla wo twen a ya na wo sa nwansi anase o se be ube hwe de wo nwansi no na nyame nko a nyankompon nko a o mayene ye du apim nim ablante so asla so wo twen a wo nwansi se de poto a yaye no kwan no so se de si to ye fa yi wo no ti ye bana na isia police ana me ye se mejo so ana mko bo police for ba kwa mane police ni ka je se asra de se be ani enya we ji ene ne be kasa oh se be uko ka kire police for se mutu ana mo no ko mu twi ni para so no ye ja bo so nti u do be person na wo ko kasa unko kakra di o ka se mo che no be nya time ti me sre police from pen for se obi be inter obi de assembly a police for omutu wana mo so that etima ya jumatene ama o my God na etima to atumpo ane sa dia yeah that's it yeah that's it another good one now dia man no say utu anamo dia ko culture police for na wakoya say yeah the Ashavin be twato na chief inspector age bread in chimo abre Ashavin sunyani say oh my name congrats and sunyani boko so ato ho de o say so to hey, and I play how much is what I make a media make a sacrament. Okay. And I'm in all all right. I want to papa when you're in TV, my shatter Ghana, but I'm in 32. When I put them on a work for Connie, justice, I'm a chap college at the Indian Naba. So more PD, the amount would you produce a large diploma or Jamina. On my name, the idea made this my with the Chief Inspector. Not particularly because upon UNC open up for the national commander for MTCD. And I was my power bono. They say, Dana Mr. Kadi, Maka. Namianim no penny. I say, Yanum Brothers one. Yeah, chief out to the MTCD boss. I said, Kintampo incident here. I won't find it. I decided to be Governor in Kuchi, I'm saying, Governor, only for now, Oko Botina. Yeah, but because Nippon audio mono, the PSMC, what my own bucket to be, was a tata only kind. Yenabe, I said, oh, passengers to be now then, I then your Paseo, your quarter to us, the minimum carry this year, quarter to us. Now your quarter to us, and Jenny Mercy. Don't mind me, because I say, this time you do that. What police station office they are now, they are to report to more manner. Because a better passengers is one woman. Okay. Ashavin, that's it. And then me call us in your fantastic submissions. And I'm the chief inspector, everybody. Now, if you wrap up, then shall see if you drive for unions. You just want to drive for Nikita on the come. Now, if you be overloading and a passenger for a casa, ya union passenger for so tata. Say by unions now, you know, Mudin Kita who ye pa. Anything I'm read. Say dumpa ye futu ni bini ye kase say wu to kwan make sure say obekọ recognize lorry terminals no sa wa for na bia ubehwe kura ono poku ase akra na okodada na nso esan say passengers abegu community oso okonkoko sa experience no kura woni bi nti ya ye sra passenger for monko ba bia unions no GPRTO Pro Tour cooperative no VIP ye ni sanko impanyimfo wo ho a chese driver ni no kra omo ye basic checks bi ansa wa betena se ye giomu disen wona chese omo belong to union bia nti no ye ade ba kwa unions no ye ni omo dinkita won aduru mrese a nkyerɛkyerɛ no ye de omo ka ho na chese bibia kojojo se ye hwɛ mamenka asra kra de no so wo hwa ye wa kwan so a bibi ho ye frɛ no alcohol meter eno ne obroni fidie bi a waye a ye calibrate se wanom nsa na ebro yi bi a 0.8 technically no ye be hu nse na ye kyerɛ ebro so a so wafom mra asra no so ya ade a director general say twem e be si current one ACP Patrick Sapon so nyina ye ade a ye ko unions for no a ye ka che won asra no driver for no asra no e wo mu say scientifically no e wo say
wo de kɔ ayaresabea no mo chiechire mu te sɛ wi ni cocaine no eno no ye gina kwan so a ye fidie no enche no exactly no se ye suspect we se ye de kɔ lab na che se ye check na tembia ye ton se substance bia ebetimi ama wadwen no aye bibi no driver ni ensese ofa okura steer mu because you see omonam kwantempo so bo no wo ye free butum no ne sa fam see na ka no so kwa na e no ni o man we nyina ya de a passenger no tika mu se driver ni ya report na ma police fo a omwa akwa so obi ka say to de bia report ya ye ncheche na durechire police ni a onim na djuma bia no o report manwa o tie asem no say ye futu no de be ma driver no ho a ana say first warning kwan ana ne wo say ye che no so obeche when am reading you do bring we so the number of drivers or more driver without the requisite licenses no so e cost papa anything ye intensify enforcement no police for wa kwamu say na wo ka no obi wo ha capacity ne driving license no kra enuru say oka weight car bi ton bi ebia ne car oka taxi kitwa bi na mmom odwen say bia ne master kra ho mfa no na passengers wo krom ntia say me so me kofa bi kokuma ase eduru mre ya ne yetu ye nisi so license ya de ye titru because ye be fraud driver ni a o license ne be che say wo ye driver ni genuine license na overloading no bi so oka ye no technically no ebi wo ho a weight ne de as load for no ye wo my unse cars ha kese ko gina ene ye de check ni o kan ne bi o ebi a height no abro so no ebi o ha load ne de ebi o ha na weight ne de mro so na emom atra se wa hwe ya kwan so a ye bridges ne ye electricity poles ni nyina na sa height no homa no senia ya measure na sa na mra ne ka sense se load man bro sa te ne be ya wonam ebiase ana wonam eyiase enkotwi inti suppose for wo kom no mo wo sa ba na ye de check ni bia omutimi check hu se abro so eno ye be chew enye nioma ne police mra ni bia kwa se enye bibia na obetimi di wani keke aka se wafom mra se wo ehu akade na ye de check na wo de check na awafom a nesese o china wo hu se wa chine pepepe yemra passenger for ye ko sinima to aso ebre be bia du me ye business mini adaje sa o ntimi ade se for ye de be ko sa nkomo na se chese passenger asem ne de ade ehia ye pa ade ehia so wo mo aye na enforcement ne nye jojo efi se ye ya ye ta ka se omo ye immediate victims se accident sia union chairman or station even car na kra or tinifie umum no watue sika kwotena ka mu nti omo mane nyom asede se omo wo twaka wo ye ka safety no a passengers wo ka twam twaka wo nti omo mo aye empowerment na ye de ama won no omo make sure se so oteka mu a bibia ekoso enye bia no onka mamu miama no na sebe obi nkohwie mu mu. I see. Chief Inspector Memo asked Pedro Mwanse because you can see Mwanse. Name Professor E.K. Wallace Abedi. Omo kosia kanya. Bribia da overloading. Omo bus. We huna teams out also no bus tie na se for no. A theater tie no who has to focus for training bus. Who tie chassis. Now who be Adriana for bus from Makoyi. Now we teach City afa ni ebe top bus. Definitely ebe fa trotro na akoye ball. Omo ko akosi akanya omo ahye na omo de kokko ni na enhye dan so ani sa ye na abeka che supporters so sabiri omo kokko omo ko ha omo wura omo ye ni abeka se mra no de efa obia wo ye supporter se ebi kura djun se ye ko ayi a ye de ye camera ye camera ho mra ne di obia nti e wo se ye nyina ye hu se si ye di mra ne so a ana kwan so be jojo se wo ye supporter football team o men ka say bia me house of folk nti me team bass no roadway tie ewu tie nye e wo so obia dimra ne so na che say kwan jojo na ye ka no ye nyina ye timi and I feel professional footballers so ba as a brand different omo nam kwan so
I say kwani different. I say otimi ye bibia ana make wala say make when me nya adwana. Omo bom ko ahomti. Omo na nkwa no so a. Oh, me person na say case video mo say mana kita moto case video mo ni dia. Professional football be numbers. Na mo kuma say. Yeah. 3 cars omo ni nipa ba. Omo di time an kasa. Yeah, omo ye wo kwan so no. Ni mi say opposite for no say do na mo ye. Se na medical ka no Ghana ha no mra no obi mmroso. Okay. Obi mmroso. Nti omo mpo a omo wodi ni ye be sre ye be tu on for so omo ni mra so na omo di achi so asua fi. Okay. All right. Professional football in the car number 3. 3. Na ma na 3. No. Na ma wadamfuna. That's really why expose me. Oh yeah. Na ma na 3. Ken ka say mani ntwa da. De bia o asema e boka okoko mu no. O de expose na. Bananga person bisa brief for say em say Black Star be match ne. Omo oban boy de match no. Your category of matches your category ABC. Wo ho Premier League na ebo a. Minim say Premier League na ebo a me say clubs ne nhihye bi de ma police for no. Send the city with Black Stars near you. Black Star there so why it here? Minim say PR beti me boy what there. Say Black Star. Ebo matches omo ko bo ban ho. Omo for ko bo ban ho. Ha say na class positive. Na kwa the national security for na beba. I was saying but yebo Premier League near home but police for near dey. Omo fire service for near yebo but size cost no of security no. When the bear. When the bear. Cost. No nya dia me mom say na okan no ya said yes security baby public event koso bia ye make sure na baby a me free ban no ye de no you say stadium say car park traffic issues o ma pon no say na be amanfo be nti mo ko esa adwuma no sa na mo je aban sika na mo san je clubs ni sika kan oh eno de honye baby a me okay Chief Inspector Simon Tegua da CP MTTD police PR bibia kama Chief Inspector tia de Chief Inspector tia for the time if you have copy gate na de betia fa na share sem kaka Professor E.K. Wallace why no governance I'm from prof Apia man Apia brother